Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silen sang puya Chief Minister Puzoram thango voina cabinet thu khom chuan CADC sarkar chu governor rule dari lo ni se ati vokpul hri ASF Mizorama luar zela wangin state disaster apon ani thoi don ti Executive Minister Dr. Kebei chuan soi Governor Hari Babu Kamam Patian UDNPA Department how to te PMAY Mihar State Tana Insak Tranpuina Kalpui Mek Chungchang Suipui Sarkar lai pui chuan voina tangin Rampona Chini Thonso Theiza ta khuakhir Chief Minister Puzoram thang hovin voin khan CM Cabinet Meeting Room Cabinet Meeting nei ni Cabinet thutkhom hian chakma Autonomous District Council Chungchang ngai tuani tun mai CADC sarkar boina om thina wanga governor rula da tura rotna om chu cabinet in angai tu hnu in governor rula dari lowa om dan pa ngai kaltir zel turin arela hei ba kain agenda pona mi thupoi mo tak tak ngai tu ani bok voina cabinet meeting ahin cabinet minister jinga Dr. Arl Thanglin atel lova Minister of State jinga Pulal Chanamaral tere puti jelan plongte antel lo bok ani nithum otur horticulture fair to chief minister Puzoram thangan Aizawl Club Park ahong Honnain Common Chief Minister Puzoram thanga chuan ram hasona tur chuan na sang te sarkar kut niloma mani kuta akalangai ti soin thil thar chu atam theinan khol manga na tho dan kong ngai tu apoimo thu soya horticulture fair a hian pangpar le thlai triak le thale thai en kolna pot chi sang zorna stall za som seri pani siam ni im district sang department malak na hlotlin na tur lak khom te chop chu ani horticulture department national mission noya ma alak na pholan na atan maule ruam manga thil siam chop chop chuana bamboo stall siam telani bok tunchuma hian tual te tomato growers cooperative society limited su state horticulture award hlan ni in citation ya sum fai cheng singni hlan ani district sang atangin best horticulture farmer khan chu ani bok Mizoram chunga vokpul hri African swine fever ASF awangin kumsang ni somni pakhat atangin chung ko tamtakin harsarna an to awangle Harsana tobe zela no mawangin ASF to state disaster puan ani thoi don ti Executive Minister Dr. Kebei chuan soi Executive Minister chuan ASF to state disaster puang turin Chief Minister akhen ti soi CM point alo pompui to ti notification nga mek ani thu soin state disaster puan ani chuan ASF wanga vok chan ten jang domna andong thei don ti asoi ani Minister chuan vokpul hri African swine fever wanga kumsang ni somni pakhat chunga vok suat nei tu te hne na zangna domna pek tur zinga zat ve cheng vaibel chenga noi somret police in ko sang seri finance an dil mek chu a chuak trep to te soya vok suat ni lo ASF wanga vok thi te zangna domna tur chu planning and program implementation department na sumandila planning lamin project ka anda ti soya heti lai hian sarkar le pi chu Mizoram sarkar hne na kumin mars in somni pani kha ASF wanga vok suat nei tu te zangna domna tur atanga azat ve cheng vaibel chenga noi somret police in ko sang seri aron peto ani ati Minister chuan vok thi chu tun hnaya po al om rengani atia nikom lama vok hrileng klema zi omlam apan de ulain mundanga tanga vok lak lu atamati henga wang hian vok thi tun hnaya atam belti soin the topin department in ma alame kani ati ponto angin Mizoram sarkar chuan kumsang ni somni pakhata ASF wanga vok sot sakte tan scheme omsan noya sarkar lai pe Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairy nga zang dom na cheng vaibel che som pakhat no som rupa kwa sing kwa sangli zali som pali dila scheme hian sarkar lai pui le Mizoram sarkar in zang dom na pek tur chu azat ve 50-50 in anin tum sem don ani voin tla theng khan Mizoram ASF wangin vok changthum zariat som kwa panga thi to vok suat changthum zani som seri purok om to in ASF hi veng le khuwa somnga palia aleng mek ani Governor Hari Babu Kamam Patian voin khan Ras Bhavana Urban Development and Poverty Alleviation UDNPA Department how to te koma khopui le kholian dewa masona rural lian tak tak UDNPA Department na khoi mek te an soi hova he huna hian PMAYU khopuya cheng mihar sa te tan in saktan puina kalpui mek chungchang po soi hovani Governor chuan UDNPA project poimo tak tak te chumi puin an chortang kai thoi thena turin a thok tu te chu tranna sau turin acha ani PMAYU kalpui dana po na a thatok ni a hriat thua soya sarkar na thona tur sum department hne na athun vele khomuang lovin project kalpui tu ten chaknakin na anchun zomero angai ni a hriat thua soya PMAYU kalpui mek chu khopuya cheng hersa in mun nei te chau ta na in saktan puina ni big lo se khopuya cheng chen in la nei lo mi harsa
in hmunla nei lo te po huam tir dan zon ni se adu thu soi bok ani tun hnaya sil su pi sia pulal reng pu an tam do in atanga no chu ani le a hnu loka a thi zui chung chang thui cheng turin Health and Family Welfare Department chuan aibok BDO puchin lian manga arwata tun thla ni som ma thil chui report pe turin a hriat tir tun hnai sil chu pi sia pulal reng pu thina chung changa sil su doctor chen dan chung changa mi tam tak lunga lo na social media tarlan ani a damlo pulal reng pu laka moilo taka chet nuwa damdoina tengna na chuaka damlo pulal reng pu hi athi zui ta nia soini hemi chung changa Health and Family Welfare Department hi soina talan dan chuan puchin lian mang hi secretary Health and Family Welfare Department hena juni somrang main report helu tura ti ani Mara Autonomous District Council a Deputy CM PHC lama somale executive member pariat te chu voin khan si ha district fast track court judge pulal ngamoy zote chuan MADC Forest Hall arinom thu tiam tirin ala lut laklu in khom hi MADC executive secretary puke chisau chuan kai shuain lom na thu a soi hnuwa Mizoram sarkar DC NMA atanga lekha CMMADC rodna anga deputy CM le executive member rodna lekha achiar chuak ani voin khan Mizoram state BJP chuan kumriat chunga prime minister Narendra Modi ka ishuna hnoya na tho sang te ta langin sarkar thale rin tlak tak mi puite rong bol ani thu an soi prime minister Modi ka shoi NDA sarkar chuan kumriat mel muna hun pualin hun sang kumriat chunga na tho te ta lan ani a hemi polen BJP president pu vanal mo ka chuan prime minister Modi ka shoi sarkar chami puite rong bol na thataka a tho thin thu soi pu vanal mo ka chuan India rama chen na tur in nei lo te tan chen na tur in Pradhan Mantri Awas Yojana kaltangin khopuya in Vaibel chakhale no somni sakani thula thingtlanga Vaibel chinhila no som thum sak anni to thu soya kumria chungin mere thei chen tur in nei lo mi Vaibel chathum chuangten in an nei pha ati a electric lama masona tamjok aumti soin tuithiang himpo mi pui tam takina thonin an donga scheme sang hnoya masona tam tak aumani ati BJP president chuan district na medical college din tur ro man na po chaktaka kalpui me kani ati a kongpui tha chu Mizoram point azar zawin cheng Vaibel chasi khasang li hu kongpui kilometer za sir somlia thui lai na NHID silkal tlangin central sarkarin athok me kani atibok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani voin khan government service college le Mizoram Youth Commission tang ko bot sai Aizawl in ko muna career coaching center serchi built to MLA pulal do omana hong serchi built to MLA pulal do omachuan khowela machine in amamo berchu hrisena le zina thani thu soya na hnuai hnung ber thanga skill development apoimo thule Aizawl tlak thiamna nei tura machine te bot sei chu apoimo telvek thu te career coaching center chu a hlo cham don lo thu soini assistant professor and coordinator career guidance and counseling cell Dr. Zarzo Sang Soidanin coaching center bultan tur hian serchi built to MLA pulal do oman MLF na tangin cheng noi ni apek thule MOIC tangin cheng noi ni singret sanga moni a first batch kalpui me ka zilai somni palin oma tun thara tanga second batch kalpui tharle tura zilai somli pani injiak lut da in an vain zilai somruk paruk anam to don ani Longkla district chung sangau RD block le lungai district in kalpona kong thleng angkal tanga sangau RD block panna chimtui puya lir theile khwaljin thiar kaina tur marbot chu voin khan Longkla is MLA puis bek zawa chuan LADC sarkar kut ahlan puis bek zawa chuan sangau RD block hom chung tan marbot chu atangkai hle don ti soin hun le sum sem claim zokim lungle le Aizawl lam akal zungzung thei to dona damlo ni khola tulbik thila po ol samna asiam na sakhe dona ni ati a Mizoram sarkarin mipui mo mona hria a marbot thatak mai Maurop kaya da tura ro man chu lomomati thu soi bokani marbot enkol tu chena turatan hian Mizoram sarkar transport department chun cheng noi somni rom hana voin khan puis bek zawa chon LADC sarkarin enkozi turin LADC Indian Motorways changtu executive member Puel Daniel Athena ahlan ani sarkar le pi chuan voina tangin rampo na chini thon chu zat a khwa khir nei sa ko kut pui to phun kumin October tha thleng manani ang tundin huna India khowela chini thar chuak tam berani meka ma se siam chu tamjok hi ram chunga manani karma sa kha sarkar le pi chuan ram chunga chini man tu mamo khopom theinan thon chu lam khwa khir hi alo rel to ani Prasar Bharati chuan voin khan direct to mobile le 5G convergence chung chang zir hona All India Radio Delhi abuat sai
Union Information Broadcasting Secretary Apurva Chandra chuan direct to mobile le 5G broadband chun fin chuan ram chunga broadband man konga mason na then nanga ti a India chuan khowela mobile data number tamber ane ti soin hei hiram chunga telecom na tho hlo tin lan tir to ni ati a man tlom takin ram chunga data hi an pe the ni ati bok voin conclave IIT Kanpur le TSDSI All India Radio te boss sei ni a he huna hian Prasar Bharati CEO Sari Sekhar Vempati le sarkar mi poimo inge mazat antel ani Chanchinthar serti top na tlang pui Chief Minister Puzaram Thanghova voina cabinet khom chuan CIDC sarkar chu governor rula dari lo ni se ati vokpul shri ASF Mizorama ahlwar zelo wangin state disaster puan ani thoidon ti HNVT Minister Dr. Kebet chuan soi Governor Hari Babu Kammapati and UDNP Department ho tu te PMAY mihar satetana in saktan puina karpui mek chungchanga soipui sarkar le pui chuan voina tangin rampona chini thonchwa theza akhuak hir chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani